Assalamu alaikum. Nukat Kavancı Medet kanalına katılacağız. Bugün günü Cuma. Cuma günde kurslar sizlerle tanıştıracağız. Cuma günü namazlar kabul olsun. Kança olup kettiken saattan beri karadık. Kişine biraz öbür çıktı. Umut tuğanlar. Bize olsaya like basıp komentar yazıp koyunuzlar. Negatif yazmanızlar umut tuğanlar. Nukat Kavancı Medet kanalı daima sizlerin hizmetinizden. Barınızlar çalışkaya çalışıylayız. Bugün düşten keyinki Cuma'nın Cuma kurslar sizlerle tanıştıracağız. Umut tuğanlar biz azıcık nemeye geldik. Finkamak'a geldik. Finkamak'ta 85 som, dolar 81 som, 91 som 50 tin euro, 1 som 31 жарым тен рубль екен, урматтуу туғандар. Урматтуу туғандар, Финкабанкка келдик. Финкабанкта 85 сом доллар, 90 сом 50 тин euro, 1 som 31 жарым тен рубль екен, урматтуу туғандар. Бул жерде деле рубль ошондой эле кечегендей эле экен, 1 som 31 жарым тин екен, урматтуу туғандар. Урматтуу туғандар, Байчушун банкка келдик. Байчушун банкта 85 сом доллар, 91 сом euro, 1 som 32 тин екен, урматтуу туғандар. Бұл жерде рубль сәл қымбатырақ екен. Туғандар, Финкабанкка келдік. Финкабанкта қарап қойсаңыздар болады. Бұл жерде де рубль 1000 рубльдің 1360 сом пұл болады екен. Рубльіңіздер. Доллар болса 84 сом 70 тин, евро болса 90 сом 50 тин екен. Туғандар, доллар 85 сом, евро 90 сом, рубль болса 1 som 31 жарым тин екен. Туғандар, рубль бұл жерде де сәл түшіп кетті. Туғандар, біз азыр компания банкка келдік. Компания банкта 84 сом 70 тин доллар, 90 сом 50 тин евро, 1 som 31 жарым тин екен рубль. Туғандар, компания банкта ошондой болуп атат. Туғандар, шу менен Нукат Кavancı Medet каналы бизмен кошушат. Эртеңгиче түз болуңуздар, аман болуңуздар, сак саламат болуңуздар. Нукат Kavancı Medet каналы дайыма сиздердин кызматыңызда. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху демекчибиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, тынч болуңуздар.